Stomach ulcer yemkuro ade a nipa bebree titru mma no na menim se bebree na nso so onom mofoduro antibiotics ya anom so no omonhu sesan bia ti we de natural remedy bia wa betimi aye ofia betimi atry no so betimi aboa ama wonya ahonto kakra de obehia ene gava ahaban na ewonwani no bi te say volatile oils, flavonoids, saponins a eboa etimi kuntia stomach ulcer nema ekuru no so etimi eden ewu ntem nti obehia gava leaves be enson to be edu be 7 to 10 leaves na wo yusunsu be 1 liter de aka ho na wanoa nti wudi sija so a edi be 15 to 20 minutes na watwe na fe no obenum teacup cup kito de num teacup no anopa ene anwumre twice daily na fe ebetimi aboa ama onso wanya ahotopa me da so video yi na emum che na oboya so ntimi enye bi hwe